Ikaw mita ba? Ngayon dili magigon mo monetize? Ha? Naglagot na ko mo maayo ba? Na. Malagot ako maayo nimo. Kibaw ba ka nga wala ko'y tulog-tulog pila na katuig sige Facebook. Nya wa kay hapon ko nimo gi-monetize. Daghan kay nangayo sa kuwag panggatas, pangdayapir, pangpalit og tambal nya usa may ako ihatag. Ngano magigon nimo monetize? Galagot ko kita ka ni. Puspos ko nimo ron na. Galagot na ko nimo maayo ha. Ang mga dato nun nga vlogger imong i-monetize, kami mga pobre dili mi nimo i-monetize. Kung sabi ka, nakit pinalabi, ha? Galagot, ikaw, nalami, agib, na. Galagot kong mayo ni mo, ha? Wa na ko'y tulog-tulog, sige, Facebook. No, nang lagom, kita kanya akong aibag, dagko na kanya akong aibag, wa na ni tulog-tulog, kay sige, Facebook, sige, upload og video, pero wag po ni mag-monetize. Lami, na, kita ka niyo? Lagot ako nimo basta di gapon ko nimo i-monetize. Timan kinib. Armalait pa ni ron. Sunod ni sniper lang kung gamiton nimo lagi. Lagot lagi ko nimo maayo ba. Na. Kay bawal kang wala nagay may kapalit og bugas. Nahurot na sige palit og load. Lagot kay ko nimo ha. Basta di ko nimo i-monetize rong buwan na lagi. Bisag asa pa ka magtago, bisag anha pa ka sa Amerika, anhaon giti ka, galagot na kung maayo ni mo ba? Na, galagot kay ka ha? Nang hubag naman niya akong mata ganig, sige, upload og video niya, dili, gihapon ko ni mo i-monetize. Ipalit lang ko aning KG69 para ni mong buanga ka, ay, lami, bunalan, tika na akong KG9. Na.